خوندەکار مەین هێژە ئیرۆ وانامە ئیدریسێ بەدلیسی و هەفپەیمانە چال دێرانەیە ئەمێ بێن ji we re vê waneyê rave bikin mê destpêkê bine bê îdrisê bedlisî kî bû çê rol lîstiye di vê hevpeymanê de û mê dawî dibên karên Kurda û ew erkên Kurda û erkên Osmaniyan di vê hevpeymanê de çi ye. İdrisê Bedlisî kesayeteke Kurd bû, roleke diyarker di navbera Osmaniya û Kurdan de lîstiye di sed sala şazdan de. Berî şerê çaldîranê û piştî şerê çaldîranê İdrisê Bedlisî weke rola navbeyinkariyê navbera mîrên Kurda û Sultanê Osmaniyan de lîstiye. İdrisê Bedlisî ji xwe wek dibe jîngeheke olî û zanistî de mezin dibe. Navê İdrisê Bedlisî ye. Navê Bedlisî li xwe kir ji ber ku ji Bedlîsê bû. Navê bavê wî Hûsameddîn Kurê Elî ye. Bavê wî yek ji rêveberên Terîqeta Nûr Bexşî bû. İdrisê Bedlisî xwendina xwe yî a bilind li Îranê temam dike û ji bilî zimanê Kurdî, zimanê Farsî, Erebî û Tirkî jî zane. Ji xwe me got weke yekê dîplomasiyekî bû di navbera Kurdan de û dewleta Osmaniyan de. Kareke İdrisê Bedlisî kirine di qesra dewletên Osmaniya û Sefawiyan de û di dewleta a Koyoniyan de di qesrê va dewletan de hin kar kirine em ê binebê çi karî wîna di qesrê va dewleta de bûn. Di qesra dewleta a Koyonî de weke nivîskar bû. Nivîskar bû di dema Sultan Yaqûbê Kurê Hesen Tewîl de. Wek nivîskarekî di dema kê de Sultan Yaqûb Kurê Hesen Tewîl de. Di dema Sefawiyan de ew di qesra wan de jî kar kir karê wîna xwediyê muhrê ya nîşançî jêr digotin. Ew jî dema Şah İsmaîl de bû. Di qesra dewleta Osmaniyan de weke nivîs bûyer bûyerên dîrokî dinivîsandin di dema Bayezîdê duyem de û di weke rêveberê ramyarî bû ji xwe di dema Sultanê yekem de. İdrisê Bedlisî jiyana heşt padîşahên Osmaniyan li ser wana nivîsandiye û ew nivîsa xwe kiriye heşt bihuşt. Ev ji bo İdrisê Bedlisî me got kesayeteke giring bû di rojhilata di Kurdistanê de navbera Kurda û Osmaniyan de. Em ser jiyana wî ji wir axivîn kesekî dîplomasî bû, rêveberek bû, bi karê xwe ra bû, bavê wî jî ji terîqeta em karin bêjin rêveberek ji terîqeta Nûr Bexşî bû. Em ê ana bên hevpeymana çaldîranê. Hevpeymana çaldîranê berî şerê çaldîranê dest pê bike ji xwe İdrisê Bedlisî di nava mîrên Kurdan de digeriye ji bo wana iqna bike ew qane bike gel piştgiriyê bidin dewleta Osmanî û Sefawî şer di navbera wana de çê bibe. İdrisê Bedlisî nav mîrên Kurdan digeriye ji bo nakê me got wa qane bike piştgiriyê bidin Osmaniyan li hemberî wek dibe vî karî wê mîreşînên Kurdan li wa vegerin û ew mîreşîn bawayekî serbixwe wê jiyan bikin dest bi nav wê girêdayî dewleta Osmanî bin. Ev proje wek dibe belav kir nav mîrên Kurdan de hineka ji wa peciran û hinka jî nepeciran. Êgê nepecirandin ev projeya İdrisê Bedlisî gil pey dewleta Osmanî ew piştgiriyê bidêne şerê wa de wa û Sefawiyan de ev proje piraniya Kurda me got pecirandin hin mîra û hin herêman ev projeya İdrisê Bedlisî nepecirand wek Kurdên Dêrsimê ev proje nepecirandin Kurdên Elewî û Êzîdî bûn û ji bilî wa jî mêrneşîna cem şikeskê wan jî nepecirand ev projeya İdrisê Bedlisî. Ji xwe İdrisê Bedlisî di nav Kurdan de geriya ji bo mîrê mîran ji nav xwe derxînin
لكسي وقت بي تميري ميري دن نبجران جبر في يكي عثمانيان جم خوا ميرك جم جوار شاندن او جي نابي بقلة محمد باشا. بقلة محمد باشا عثمانيان شان ناب كرداج بو يعني واب خوا ميري ميراش خور نبجران در نخستن دولتا عثماني جم خوا وقت بي يك شاندن ميرك شاندن نابي ميري بقلة محمد باشا بو. افجي سر بري جي هفيمانا چال دیرانه به انذکرن اف پیمان تقریبا 100 سالی بردوام کریه به هف پیمانه ده ارکن کردا هبون و ارکن عثمانیان هبون اما انا بین به ارکن کردا هف پیمانه چال دیرانه چنه و مقابلی ویجی به ارکن عثمانیان ده هف پیمانه چال دیرانه چنه اما جور بین زمان دسپیک ارکن کردا چار حالی وی هنن ارکی کردا جبو عثمانیان چبون دیدما شر ده و لشگران بدن ارتشا عثمانیان یعنی گشرک چه ببی دولت عثمانی دوی شری ده بی و کرد پشگیریه بدنه و لشگری خوا بشینن تبلی ارتشا وا بکن دیدو لگوری مزناهیا خوا هر میرنشینک و سالانه باجا خوا بده عثمانیان الميرنشينا مزن وباجاوي بيتر بجا مثلا بچوكتر هر ميرنشينك لغوري مزنايا خو وسالانه باجي بدباجه ضريبيه وبدي دولتا عثماني ابجي اركين كرداي سسين ميرنشينن كردا وسينور جوان ربين داين هر ميرنشينك وسينوري وهبه سينوري ونا ديارن چنابي سينوري خدرباس مثلا وإريشي ميرنشينا دبكه دوی دمن سینور خود بمینن. چار دما شر سلطنتی دنوا عثمانی عنده چه ببه و کرد عالی نگرن یعنی سلطانی عثمانی خوب خواه شد نبره و چه بب سر سلطنتی کرد عالی نگرنی و حیات بسکرن یعنی نه دبن حوالی بی سلطانی و نه دبن حوالی بی سلطانی. اب هر چار ارک ای کردانه ام آنا مبین ارکن دولت عثمانی ده پیمانا چار دیرانه ده چبون. او جی سه ارکی وانا جمره دان دیار کرن. یک جی ارکن عثمانیان لکی جان میرنشینه و کی ببه میر عثمانی دستوردانه ناکن و میریتیج باب در باسی کرد به بو کردتنه بجیش خوش آلیه روسپیین میرنشینه و ورن داین. یعنی دولت عثمانی دمير نشينا ده تدخليه ناكي ميري واكيب او بميني مثلا بشتي ميريتي جباب درباسي كرد به وكرد نبن وكسن روسبي اي ميريتي اي ميرشيني ويرونين ويكي اوانا بفجرين جبو بمير ددو لهمبري ميريتيا كردان دما ايريش بيك ورن وعثماني وانا بباريزن يعني أمير نشينين كردا إيش بسر وادبين أركي دولة عثمانية وأنا بباريس أبجي أركي ددوا إيه دولة عثمانية سسي أمير نشينين كردا وأمير نشينين سر بخوبن دولة عثمانية دستوردانة دكارو باري وي هندورين دناكي سندبستاني واتشاوابين دادگهي واتشاوابين باجا واتشرو بي دولة عثماني دستوردانه ده کاروبارین میرنشینین کردا ای سربخواه ناکه. افجی ارکه دولت عثمانی لی همبری کردا. شخوا عثمانیه و کردا اف هف پیمانا وقت به 200 سالی نبرا وانا دبر دوام کرد. دنوا پیواجوی 100 سالی ده هن بزگریک درکتن. ام کارن ده بزگریک آجواره بیجن. 100 سالی ما گود بردوام کرد اف پیمانه نابرا کردان ده و دولت عثمانی ده. بس گریه که درکتن ده وقت به پیواجوی 100 سالی هنده ده بس گریه درکتن. سال 1655 ده لبدلی سه شهر نابرا عثمانیه و کردان ده چه ده اف وقت به بس گریه که آدی دوا سال 1606 ده پرسگریکک او شرق نابرا صفویه و کردان ده چه ده
هر دو پزگریک وقت دبی تنه درکتند وقت پیواجه 200 سالی هانیده حتی گیان سال 1800 شوي وقت دبي درباسمونا سال 1800 فرقالا كابيتاليزمي درباسي رجلات عناوين وكردستاني دبا إجا روشا رجلات عناوين وكردستاني دكافي وقت دبي روشا كانو روشا فلاكتي أبجبو درسامة إدريسي بدليسي و هفيمانا شال ديراني لبر درس بداوي دبا أمري برسي خواه چارسر بكن برسا يكي إدريسي بدليسي كيه بين سر جيانا ويمكارن بأفهم من الفيدري أم بكساتك كردة رولك جرينج نابرا سلطاني عثماني ونابرا ميرين كردان دليستيا وكان سر جيانا يجي بيشتغلن جنجها كأولي وزانستي دجيا وقت بمنظم بويه خوندنا خواه الإيراني تمام دكي زماني فارسي وكردي وعربي وعربي وان زاني بون يكي دبلوماسي بو ده هفتيمانا چال ديراني ده رولاوينا ترهب برسا دوا چما هن ميرين كرد ببروجيا دريسي بليسي رازي نبون جبرگونل گوری وقت به خوسته اینوان بو ندخستن تشجيرية بدن دولة عثمانية دجي صفويا نل گوری خوسته کی وابو هن میران اب پروژه نفجران سسيل گوری پیمانا نافبرا كردو عثماني عنده اركن هردو آليان زلال بكه بين اركي كردان چار خاله وينانه دما شر ده يعني شر شيء ببي ودولة كرد لشجرة بدن دولة عثماني دو الجوري مزنبونا ميرنشيني وحرصال باجي بدن دولة عثماني اف ميرنشين سينوري وانا ديارن چه نامن تدخلية ده ميرنشينك ده بكن چار شر سلطنت ده كرد تؤالي ناقرن أركن عثمانيان أنا لكيجا مير نشينة كي بمير دولة عثمانية دستورداني ناقة وميرتي جباب درباسي كردبة بكل تنبش خوا بكرة وينات تنبه وكسين روسبي أوي مير نشينة يكي بفجرينن دواجي الهمبري مير نشينة كردان إيريش بيك بين ودولة عثماني وبباريز سسي مير نشينين كردا أواك سربخوا جيان دك دوي جيان بكن دولة عثمانية دستورداني دكارو باري وي هندورين دناكي وقت بستاني وا دادگهي وا باجا وا چبي دولة عثمانية تدخلية ناك أبجيج بو برسمي نرخاندنين بو لفر أمدقين داويا وانا يا خوا بمينن خوشيده